O le tamaititi o Tanielu e pōla na pangai, mai mo o mia le fesoasoani au na mātua i nisi o taimi. O tō masi e au mau le nu utua oi, mai e whialua i le nufo whata apale. Mai e taimi e mo o mia ai le fesoasoani ale ainga, pe anga i le lotu. O se lepa malona uso aniva e longo noa, a mata i ata whaasala launga i lungo le televise ma upenga ta whailangi. E ei taimi e fesoasoani a esi o latina malawo e whaamatala ai i le ngangana whaitanga. O le whaamata o mai o le COVID se fuluiva, ua whaamalosia ai le tausisia o le vā o le isi ma le isi tutonu o ainga manuu. E whaape whiona o tātou mautinoa e lea lia e ni winga tusi lima ma lea mana ia i le nei vai taimi. Ia mataala, ia fesosoani ma lango, ia ma lama, ia whaasoa ma tausoa whaatasi langona mo le tātou soifua manuia ma le saonga le mu. Manatua, o le whaamalosia o le vātau sisi ma le isi tangata, e le o se mafu angata tau mo winga whaelonga tangata ma le tusi lima. O le nei whaasalaunga e maile mtanga lunga tina matamaitai, a tina e o awhio anga maanga whisotai ma ana pā anga.